ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Шоҳзода. Салом. дар доираи ташаббусҳои созанда бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Қубодиён корҳои созандагию бунёдкорӣ ҷараёни тоза дошта, имрӯзҳо бо саҳми сокинону соҳибкорони ватанӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд меёбад. бо амалӣ гардидани ин раванд дар ноҳия сатҳи рӯзгори сокинон баланд ва инфрасохтори зарурӣ барои хизматрасонӣ муҳайё мегардад. аз раванди корҳои ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи Қубодиён вилояти Хатлон ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов гузориш медиҳанд. сазовор истиқбол гирифтани ҷашни пурифтихори миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҳисси баланди ватандӯстии сокинони мамлакат дарак медиҳад. бо ин мақсад дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон низ корҳои ободониву созандагӣ ҷиддӣ ба роҳ монда шуда, бо иқдому дастгириҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия, соҳибкорони ватанӣ ва сокинони маҳаллӣ, марказу дигар маҳаллаҳои дурдасти он рӯз аз рӯз ободу зебо гашта истодааст. бояд тазаккур дод ки дар соли 2024 бо мақсади амалӣ намудани чунин нақшаҳои созанда давоми сол яке аз иқдомҳои неки сокинони ноҳия аз ҷумла мунфарш кардани роҳҳои маҳаллӣ рӯи кор омад, ки ба хусус дар ҷамоати деҳоти Заркамар бунёди 2 адад пули мошингузар бо маром идома дошта, аз ҷониби сокинони маҳаллӣ дар ҳаҷми беш аз 3 миллион сомонӣ маблағгузорӣ гашта истодааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 158 иншоро ба нақша гирифта шуда, то идам 128 адад онро ба истифода додем. дар соли 2024 41 адад иншоо дар нақша буд, ки мо онро ба пуррагӣ 95% иҷро кардем. айни ҳол дар 21 иншоо дар соҳаҳои гуногун таъмир ва сохтмон идома дорад, ки аз онҳо дар соли ҷорӣ 18 иншооти он ба истифода дода мешавад. инчунин дар ҳудуди ноҳия мо 28 километр роҳро аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ асфалтпӯш намуда, ба ғайр аз ин 5 километр дигар роҳҳои автомобилбарги байни деҳаҳои байни ноҳиявиро мо мунфарш намуда ва инчунин дар деҳаҳои дурдаст мо 2 пули мошингузар ба нақша гирифта шудааст, ки бо дастгирии сокинони маҳаллӣ ва соҳибкорони саховатпеша мо ин иқдомро пеша намудем, то ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ мо инро ба истифода қарор хоҳем дод. дар марҳилаи нави ободонӣ бахшида ба ҷашни милливу давлатӣ дар маркази ноҳия ҳамзамон сохтмони маорифу тандурустӣ низ бо суръат идома дорад. дар қатори дигар муассисаҳои ҳудуди ноҳия, аз ҷумла дар муассисаҳои таълимии рақами 8, 34, 16 ва 19 бунёди симхонаҳои иловагӣ бо дастгирии сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ вусъати тоза касб намудааст. тавре масъулини шуъбаи маориф иттилоъ медиҳад, дар давоми соли сипарӣ гардида 17 симхонаи иловагӣ барои 408 ҷои нишаст дар як бас сохта ба истифода дода шудааст, ки дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ маҷмӯан бунёди 95 симхонаи иловагӣ бо фарогирии 2280 нафар хонанда дар як бас нақшабандӣ гаштааст. сохтмонро аз соли 2024 3 январ сар кардем. бо сабаби зиёдшавии теъдоди хонандагон, норасоии ҷои нишаст мода пайдо шуд. барои ҳамин мо халқа ҷамъ кардем, аҳолии 2 диҳа маҷлиси падару модарон ташкил кардем ва халқ дастгирӣ кард. бо дастгирии ҳамин халқ ин сохтмонро сар кардем. дар ин ҷо 12 та синфхона ба 200 ҷои нишаст ба нақша гирифтем. дар давоми 1 сол ҳамин кора иҷро кардем. дар иди Наврӯз ҳамин кушодашавиша мо ба нақша гирифта истодем. ҳозир ҳамин рангбор рафта истодааст. дурнаштак қариб 80-85% кор иҷро шудагӣ. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ноҳияи Қубодиён сохтмони 8 синфхонаи иловагӣ идома дорад, ки барои 420 нафар хонанда дар 2 бас сохтмон шуда истодааст. сохтмоне ки дар назди бинои муассиса сохта шудааст, аз тарафи соҳибкорон сохта шуда истодааст, ки онҳо ҳамчун тоҳфа барои ҷашни Наврӯзӣ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳамин 8 синфхонаро тоҳфа супориданӣ ҳастанд. бояд қайд намуд, ки дар ноҳияи Қубодиён раванди корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои гуногуни соҳа дар сатҳи баланд қарор дошта, итминон меравад, ки масъулини мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву ташкилотҳо раванди ободониву бунёдкориро дар ноҳия боз ҳам ҷонок менамоянд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода, Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи Қубодиён.
صنعت یکی از ساحه‌های کلیدی اقتصادی مملکت و تولید کننده اساسی نعمت‌های مادی به حساب می‌رود. رشد آن به پیشرفت بخش‌های دیگری اقتصادیات زمینه مساعد گذاشته، نفوذ و موقع دولت را در عرصه بین المللی استوار می‌نماید. در فعالیت حکومت مملکت و پیام‌های هر ساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مسئله صنعت کنونی با صورت مملکت و تأسیس جای‌های نوی کاری در محور توجه سرور دولت قرار دارد. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما از شهر خوجند. در دوره صاحب استقلالی کشورمون به راه ماندن کارهای آبادانی و سازندگی، تأسیس جایهای نوی کاری، استحصال محصولات وطنی و واردات عوض کننده و در عموم تأمین زندگی شایسته مردم، گزارش به سمت رشد استوار اقتصادیات ملی توسط صنعت کنونی با سرعت در کل منطقه جمهوری اهمیتی کلان دارد. کارخانه استحصالی افضل نور از زمره کارخانه‌های بزرگ صنعتی شهر خوجند بوده، سمت فعالیتش به استحصال جویرو روانه کرده شده است. کارخانه مذکور در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تقویت نیروی استحصالی و صادراتی مملکت بنیاد می‌گردد و ضمن بازدید از این کارگاه رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده تاکید داشت که فعالیت نوآوری در استحصالات استفاده کردن تکنولوژی‌های اینوواسیونی و دستگیری تشبس‌های سازنده صاحبکاران خصوصاً کارکرد اشیاء خام در داخل مملکت، تأسیس و به کاراندازی کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی نتیجه دستگیری دولت و حکومت مملکت خاصه سرور دولت محترم امامعلی رحمان میباشد. بنیاد کارخانه جویروبافی از جانب رهبر شرکت بسیار ساحوی علمی تکنیکی نور صاحبکار وطنی نورالله عثمانов به راه مانده شده. سرمایه‌گذاری در سمت استحصال محصولات واردات عوض کننده و صادراتی میباشد. با کارخانه مذکور 100 عدد تجهیزات استحصالی به مانند دستگاه بافندگی، دوزندگی، تمغه‌زنی و درزمالکنی، بسته‌بندکنی از کشورهای پیشرفته جهان وارد و وصل و نصب کرده شدند. اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی در یک ساعت 10 جفت، در یک شبانه روز 20,000 جفت جوراب و به حساب میانه در یک ماه 600,000 جفت محصولات استحصال گردیده به بازار داخلی برآورده می شود و یک قسم محصولات استحصال شونده صادرات می گردد. تأسیس و بنیاد کارخانه افضل نور در برابر رشد صنعت ملی در حل مسائل اجتماعی نقش مهم دارد و عین زمان در مرحله اول 50 نفر زنان و دختران با جای کار دائمی تامین خواهند شد. با تشبسی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ماست چنین کارگاه استحصالی تشکیل شده است که ما 30 نفر زنان و دختران خانشین را جلب نموده دور نمونه‌ای محصولات استحصال شده ایستاده است. پیوسته ما کوشش میکنیم که کاری خود را پرزورتر نموده زنان و دختران را جلب نماییم. تاکید گردید که محض فضای معاصر سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، دستگیری دولتی صاحبکاری، همکاری دولت با بخش خصوصی است که صاحبکاران وطنی و برونمرزی به اقتصادیات کشور با جلب تکنولوژی‌های معاصر، تأسیس و بنیاد کارخانه‌های نو سرمایه‌گذاری می‌نمایند. حالا در ولایت سوخت تعداد کارگاه و کارخانه‌های جویروبافی زیاد می‌شوند که این عامل تامین بازار داخلی با محصولات وطنی، کاهش دادن وارد این نوع محصولات از خارج کشور و تقویت نیروی صادراتی ولایت میباشد. ضمن برگزاری مجلس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار، نامزدهای ارزنده این حزب به وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر حصار پیشبری کرده شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان بختیار قادرزاده. در مجلس نخست گزارش آید به فعالیت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار در سال 2024 و وظیفه‌های من بعد در سال 2025. پیشبری نامزدها به وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر حصار از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، تصدیق قرارهای مجلس عمومی تشکیلات ابتدایی آید به قبول اعضای حزب، تصدیق قرارهای مجلس مؤسسین تشکیلات‌های ابتدایی حزبی آید به تأسیس تشکیلات‌های حزبی و مسئله‌های جاری مطرح گردیدند. گفته شد که سال 2024 برای حزبیان شهر حصار سال عملی شوی اقدام‌های سازنده و پیشرفت کارهای حزبی محسوب می‌یابد.
با ابتکار کمیته اجرایی شهری حزب به افتخار 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، فستیوال آزمون تشکیلات بهترین سال تحت عنوان 30 قدم سازنده در امر وطنسازی، آزمون چهره موفق دیار تحت عنوان یک دل شویم و ملک آباد کنیم، آزمون شاهنامه خوانی تحت عنوان شاهنامه وطن است، تاجیکستان من، کنفرانس ادبی تحت عنوان از تاجیکان باباجان غفوروف تا تاجیکان در آینه تاریخ، از آریان تا سامانیان امامعلی رحمان، آزمون وطن پرور تحت عنوان با تو افتخار دارم وطن و غیره گذرانیده شدند. اشتراکداران مجلس همزمان دایر به وظیفه‌های تشکیلات حزبی برای ترغیب و عملی‌گردانی نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان معروضه نمودند. تذکر داده شد که تشکیلات حزبی باید کارهای فهماندهی و عمومی و سیاسی را عاید به وضع امروزه جهان، موقع و نقش بین المللی جمهوری تاجیکستان، امنیت داخلی و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت که از طلبات پیام پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برمی‌آیند وسعت دهند. در ادامه کاری همایش تاکید گردید که طبق ماده 24 و 25 قانون کنستیتوسیونی درباره انتخابات وکیلان مجلس‌های محلی وکیلان خلق پیشبری نمودن نامزدها به وکیلی 50 روز پیش از انتخابات آغاز یافته 35 روز تا انتخابات به آخر می‌رسد. پیشبری نامزدها به مجلس‌های وکیلان خلق شهری و ناحیوی از جانب مقامات دخلدار شهری و ناحیوی حزب‌های سیاسی، کنفرانس‌ها، پلنوم‌ها و طریق خود پیشبری صورت می‌گیرد. از مقامات حزب‌های سیاسی ولایت و شهر و ناحیه‌ها یک نفره نامزد به وکیلی مجلس وکیلان خلق ولایتی، شهری و ناحیوی به هر یک حوزه‌ای که در حدود دخلدار شهر، ناحیه واقعاً پیشبری کرده می‌شود. سپس نامزدهای ارزنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر حصار به ترتیب معین گردیده پیشبری کرده شدند. کبودی زورکنی و شینانیدن نیهال‌های آرایشی و همیشه سبز در پایتخت مملکت جریان تازه کسب می‌کند. در همین زمینه امروز با اشتراک مسئولین و کارمندان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برگزاری حشر عمومی در حدود شهرک 61 ناحیه فردوسی نیهال و درختان همیشه سبز و آرایشی شینانیده شد. تفصیلات بیشتر در این خصوص. رهبریت و کارمندان ساختارهای زیرتابع کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم در پرتو هدایت و راهنمایی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام و تشبس‌های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت آبادانی و زیبایی و سبز و خرمگردانی پایتخت مملکت تلاش می‌نمایند. ضمناً امروز در اساس سپارش رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در دایره نقشه چهاربینی‌های تصدیق گردیده در شهرک 61 ناحیه فردوسی پایتخت با اشتراک کارمندان کارخانه‌ها و تشکیلات زیرتابع کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان معرکه نهالشینانی صورت گرفت. ضمن برگزاری حشر عمومی درختان گوناگون همیشه سبز در شفت بیناهای استقامتی و کوچه‌های شهرک 61 شینانیده شد. در این روز کارمندان تشکیلات زیرتابع کمیته توانستند زیاده از 300 بیخ درخت صنوبر شینانند. مقصد از راهاندازی این تدبیر سبز و خرمگردانی محله و کوچه‌های پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه و به شهری سبز تبدیل دادن آن ارزیابی شد. این گونه تشبس‌ها برای اصلاح وضع ناگواری در نتیجه تغییریابی اقلیم به عمل آمده و پیشگیری کردن خرابشوی حفظ محیط زیست در نوبت اول با راه نهالشینانی و خرمگردانی نجات دادن طبیعت و انسانیت تدبیر مهم دانسته می شود. شینانیدن نهال‌ها با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و با مصلحت متخصصان ساحه صورت گرفت. باید گفت که شینانیدن درخت نگاهبین و پرورش آن چون عنعنه و سنت نیک پذیرفته شده عملی برای طبیعت فایده آور محسوب می شود. در شرایط تغییریابی اقلیم برای نگاه داشتن موازنت طبیعت شینانیدن درختان امر ضروری است. شرکت کنندگان این تدبیر اکولوژی ذکر داشتند که با شینانیدن این نهال‌ها نه تنها سهم خود را در سبزگردانی محیط زیست می‌گذارند بلکه برای نورسان و جوانان نمونه عبرت می‌شوند. گفته شد که چنین چاره‌بینی‌ها در دایره سیاست دولتی حفظ محیط زیست و تطبیق نقشه‌های عمل عاید به آبادانی و سبزگردانی با جلب کارمندان کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره حرکت جمهوریوی نهالشینانی من بعد نیز ادامه داده می‌شوند.
дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ сокинон ва кормандони ташкилоти гуногун дар шаҳри Исфара низ ба ҳашари ниҳолшинонӣ баромада садҳо бех ниҳоли ороишиву сояафкан шиноиданд. Бояд гуфт ки ин ташаббус ҷузъи муҳими сиёсати экологии ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти ободонии ватан мебошад. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Исфара ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ, маъракаи ниҳолшинонӣ ва сарсабзу хуррамгардонии маҳалҳо бо маром идома дорад. сокинони касбу кори гуногун дар корҳои бунёдкорӣ якдилона иштирок менамоянд. хосатан вусъати ин маъракаи муҳим дар маркази шаҳр бештар ба назар мерасад. ахиран дар ҳамовозӣ ба ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ бо иқдоми бахши ҳифзи муҳити зист ва кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳр ҳашари ниҳолшинонӣ доир гардид. дар шоҳроҳи кӯчкак Гулистон ниҳолҳои ороишӣ шинонида шуданд ки ба шукӯҳи шаҳр шаҳомати тоза зам менамоянд. ҳашари ниҳолшинонӣ тибқи нақшаи асосии ободонии бунёдкорӣ дар кӯчаву хиёбонҳо сурат гирифта ба хотири зебою озода кардани хиёбонҳои шаҳр дарахтони зиёди ороишию ҳамешасабз ки ҳамзамон ба саломатии инсон фоида дошта боиси болидахотирию рӯҳбаландии сокинону меҳмонон мегардад шинонида шуд. ин иқдом дар доираи ташаббусҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сарсабзу хуррамгардонии ҳамаи гӯшаҳои Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. бо ибтикороти бахши шаҳри Исфара ва муассисаи давлати нигоҳдории роҳҳои автомобилгари шаҳри Исфара баҳри дар амал татбиқ намудани барномаи давлатии кабулизоркунии кишвар то соли 2040 барои ободу зебо намудани шоҳрои Исфара Гулистон дар ду канори шоҳрои мазкур шинондани дарахтони ороишии ҳамешасабз рафта истодааст. дар ҳудуди шаҳри Исфара дар соли 2025 тибқи нақшаи барномаи мазкур шинондани зиёда аз 30 000 дарахтони ороишии ҳамешасабз сояафкан ва дар зер сохторҳои соҳаи кишоварзии шаҳри Исфара шинондани дарахтони мевадиҳанда ба нақша гирифта шудааст. инчунин аз тарафи бахши шаҳри Исфара баҳри таъмин намудани дарахтони ороишии ҳамешасабз ва гулу гулбутаҳо ба миқдори 1 гектар хоҷагии ниҳолпарварӣ ташкил карда шуда имрӯзҳо корҳои омодагӣ баҳри шинондани дарахтони ороишии ҳамешасабз рафта истодааст. бояд таъкид намуд ки дар доираи барномаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати сабз барои солҳои 2023-2027 то соли 2026 дар Исфара беш аз 8000 бех ниҳолҳои дарахтону буттаҳо аз ҷумла дарахтони мевадиҳанда ва сояафкан шинонида мешаванд. дар ин замина таваҷҷӯҳи махсус ба интихоби навъҳои дарахту буттаҳо бо назардошти хусусиятҳои зебоибахшиашон дар шаҳру деҳоти Исфара ва албатта риояи қоидаҳои дурусти агротехникӣ дар раванди ниҳолшинонӣ равона мегардад. зеро риояи ин қоидаҳо асоси нашъунамои хуби минбаъдаи дарахтон мебошад. шинонидани дарахт ва бунёди боғу гулгаштҳо ба авзои экологӣ таъсири амиқи худро гузошта муҳити зистро бо ҳавои тоза ки асоси ҳастии ҳаёт ба он вобаста аст ғанӣ мегардонад. дар амал татбиқ намудани иқдом бобати шинонидану парвариши теъдоди ҳарчи бештари дарахту буттаҳои ороишӣ идомаи сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат дар роҳи ҳалли мушкилоти экологӣ ва беҳдошти муҳити зист арзёбӣ мешавад. аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе пайваста чорабиниҳои омӯзишӣ ва пешгирикунанда ташкилу баргузор карда мешаванд. ин тадбирҳо ба хотири истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор роҳандозӣ шудаанд. гузориши ҳамкасбони мо дар ҳамин бора омода шудааст. дар асоси нақшачорабиниҳои раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе пайваста дар ҳудуди пойтахт корҳои профилактикиву омӯзишӣ ташкилу роҳандозӣ карда мешавад. ин навбат дар ҳамкорӣ бо қисми мустақили якуми ҳарбикунандашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияи шомансури шаҳри Душанбе дар кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳои ин ноҳия чорабиниҳои омӯзишӣ ташкил гардид. дар раванди тадбирҳои соҳавӣ аз ҷониби кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар ҳудуди биноҳои истиқоматии ноҳияи шомансур лавҳаҳои иттилоотию огоҳонӣ доир ба риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарии сӯхтор насбу васл карда шуд. гуфта мешавад ки чунин тадбир барои пешгирии ҳодисаҳои эҳтимолии сӯхтор замина мегузорад. ҳамзамон дар даромадгоҳи биноҳои истиқоматӣ аз қабили санҷиши воситаҳои гуногуни оташнишонӣ низ аз ҷониби кормандони соҳа сурат гирифт. дар ин баробар
با اصول خانه به خانه میان ساکنان شهرک و محله‌های ناحیه شامنصور دایر به پیشگیری حادثه‌های نقشه ساختار، رعایت حتمی قاعده‌های بی‌خطری، تدبیرهای آموزشی و فهماندهی گذرانده شد. مورد ذکر است که در اساس نقشه چاره‌بینی‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی چنین چاره‌بینی‌ها منتظم در حدود شهرک و محله‌ها تشکیل و برگزار کرده می‌شود، زیرا در فصل زمستان عامل‌های سر زدن سوختار بیشتر گردیده، رعایت قاعده‌های حتمی برای پیشگیری آنها زمینه مساعد فراهم می‌نماید. در دیگر شهرک و محله‌های پایتخت نیز آینده چنین چاره‌بینی‌ها تشکیل و برگزار کرده می‌شود. яке аз роҳҳои пешгирӣ аз хатари гирифторӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ ин сари вақт ба иммунизатсия фаро гирифтани аҳолӣ мебошад. ба ин хотир ҳукумати мамлакат барои ройгон ба иммунизатсия фаро гирифтани шаҳрвандон тамоми шароитро муҳайё намудааст. аз рафти ваксинакунонӣ ва тағйири рафтори иҷтимоӣ нисбат ба иммунизатсия дар минтақаи Кӯлоб ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ба таври ройгон иммунизатсия гузаронида мешавад ва ин кор ба дӯши кормандони маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика ва зерсохторҳои он дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо инчунин муассисаҳои тандурустӣ вогузор гардидааст. филиали давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар минтақаи Кӯлоб муассисаҳои тандурустиро бо ваксинаҳо таъмин менамояд ва дар амборҳои он шароити мусоид барои нигаҳдории ваксинаҳо ва дигар таҷҳизоти зарурӣ муҳайё гардонида шудааст. кормандони ин марказ ба марказҳои иммунопрофилактикаи шаҳру ноҳияҳои минтақа мувофиқи дархост ваксинаҳо ва таҷҳизоту лавозимотро дастрас менамоянд. 12 намуди бемориҳои сироятӣ ба воситаи иммунизатсия шавандаро идора мекунем. дар мо ваксинаҳо дастрас мебошад. марказ ба 11 ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб хизмат мерасонад. мувофиқи дархости маркази иммунизатсияҳои ноҳия мо ноҳияҳоро бо ваксинаҳо таъмин менамоем. дар марказ барои нигаҳдории ваксинаҳо тамоми шароитҳо муҳайё мебошад. дар марказҳои иммунопрофилактикаи шаҳру ноҳияҳо низ барои нигаҳдории ваксинаҳо тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ ваксинаҳоро аз марказҳо мувофиқи дархост дастрас менамоянд. мо вобаста ба иҷроиши барномаи миллии иммунопрофилактикаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021-2025 дар ин давра дар ин 5 сол мо тамоми шароитҳое ки вобаста ба иммунизатсия таъминот шудагӣ дар ин давра бо ба мо таҷҳизотҳои компютерӣ таъминот додагиам ки мо ба воситаи инҳо вазифаи худро иҷро мекунем. тамоми шакли ҳисоботии худро ба воситаи компютерҳо мерасонем. дар марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ утоқҳои махсуси иммунизатсия ҷудо карда шудааст. дар ин утоқҳо ҳамарӯза кӯдаконро иммунизатсия мекунанд ва ба гуфти ҳамшираҳои тиббӣ давоми солҳои охир рафтори иҷтимоии сокинон нисбати иммунизатсия тағйир ёфтааст ва кӯдаконро саривақт барои гузаронидани ваксинаҳо меоранд. ваксинаҳое ки мо мегузарем зидди 12 беморӣ мебошад. мо духтурои участко тиббои оилавӣ мегардем, фаҳмондагӣ мекунем зидди ҳам бемории сироятӣ назар ба пешина пешравиё шудагӣ аст модар. камтар дертар кунем телефон мекунам. гузарондани ваксина ба кӯдакон ин ройгон мебошад. ҳар як модарро бо мо мефаҳмонем зидди бемории сироятӣ гузарондан ба кадом касалиён гузаронда мешавад, ройгон гузаронда мешавад. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон зоиши хонагӣ аз байн рафтааст ва кӯдакон дар таваллудхонаҳо ба дунё меоянд. ин раванд модаронро ба табибон хеле наздик кардааст ва корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ оид ба иммунизатсия ва гузаронидани ваксинаҳо ба кӯдакон беҳбуд шудааст. кӯдаконе ки дар таваллудхона дар маркази перинаталӣ ворид мегарданд ҳамашон 100% ба иммунизатсия фаро гирифта шудаанд. дар марказҳои солимии репродуктивӣ мо рафта суҳбатҳо мегузаронем бо занҳои ҳомила. вақте ки дар маркази перинаталӣ дар шуъбаи занҳои ҳомила занҳо хоб мекунанд, бистарӣ мешаванд, мо ба онҳо дар бораи тақвими эмгузаронӣ суҳбатҳо мегузаронем ки вақте ки таваллуд шуданд ҳамин модаро аллакай огоҳӣ доранд, аллакай як маълумоти доранд. 4 фарзанд дорам, ба сари вақт омада ваксинашонро мегузарондем. бо набера доштем, бо набераҳомон оварда
سری وقت واکسینشون میکنیم، بیاگون شکایت نداریم، دویم کودکان سالم مان. بنابر اطلاع مرکز ایمونوپروفیلاکتیکای ناحیه کلوب، دوامی 3 سال اخیر گذراندن واکسیناسیا در ناحیه کلوب بیش از 99% را تشکیل می‌دهد و در این سمت کارها ادامه دارند. در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در موضوع پرابلم‌های معاصر علم‌های طبیعی ریاضی همایش جمهوری علمی متدی برگزار گردید. این چاره‌بینی به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 بخشیده شده، در آن یک قطار مسائل مهم ساحه مورد تحلیل و آموزش قرار داده شدند. گزارش همکارانمان در این خصوص. در همایش جمهوری علمی متدی در موضوع پرابلم‌های معاصر علم‌های طبیعی ریاضی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 عالمان و متخصصان و نمایندگان مؤسسه‌های علمی جمهوری اشتراک و سخنرانی نمودند. شورابینی را رهبریت مؤسسه عالی تعلیمی افتتاح بخشیده ابراز داشتند که حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئله رشد معارف و علم توجه خاصه ظاهر می نمایند، زیرا پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و روند روزافزون جهانی شوی در جامعه معاصر دیگرگونی های نظررس به وجود آورده از مؤسسه‌های تعلیمی تقاضا می نماید که برای آموزش آن تلاش بیشتر نمایند. از این رو سرور دولت مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را با مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. در همایش جمهوری علمی متدی از جانب اشتراکیان در موضوعهای مهم علم‌های طبیعی ریاضی از قبیل تکنولوژی رقمی در جهان معاصر، تجربه جهان و تاجیکستان، عاید رابطه بین فنی در تعلیم گیومتری آنالیتیکی و غیره معروضه‌ها ارائه شد. کاری همایش در 6 بخش علاهیده ادامه یافته، در آنها نزدیک 90 معروضه پیشنهاد کرده شد. باید گفت که برگزاری این همایش پیش از همه به عملی سازی همه‌جانبه اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان عاید به هدف چهارم ملی یعنی صنعتی کنونی با صورت جمهوری، سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیا، اعلان گردیدن سالهای 2025-2030 و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، اعلان گردیدن سالهای 2020-2040 نگرانیده شده در حل مسائل مطرح شونده مساعدت بیشتر می نماید. دیروز در مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه دوره سیوم المپیادهای فنی برای خوانندگان صنف‌های 5، 6 و 11 مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در سال تحصیلی 2024-2025 آغاز گردید. تفصیلات در این باره. در رسم افتتاح المپیاد رهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مکتب بین المللی پرزیدنتی آموزگاران و خوانندگان اشتراک کردند. ذکر شد که امروزها علم و معارف و ضرورت تقویت این ساحه از جمله توسط تحکیم حرکت المپی مورد توجه خاصه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. محض شرایط و امکانیت معاصر تقاضا میکند که خوانندگان دانشمند و باسواد به کمال رسند و در المپیادهای بیرون از کشور اشتراک کرده دانش و ملکه و مهارت اختراع‌کاری و نوآوری خویش را معرفی نمایند. المپیادهای فنی در جمهوری طبق طلبات در 4 دور مؤسسوی، ناحیوی، شهری، ولایتی منطقوی و جمهوری گذرانیده می شود. خوانندگانی که در المپیادهای مؤسسوی اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. طبق طلبات به دورهای منبعد آن را خط گرفته امکانیت اشتراک کردن را به دورهای منبعد پیدا می‌کنند. مقصد از برگزاری المپیادها دریافت خوانندگان بالیاقت و صاحب استعداد، نوآور و ایجادکار و به این وسیله رشد ذهنیت و فراهم آوردن شرایط برای معرفی آنها به حساب می‌رود. در دوره سیوم المپیاد میان خوانندگان صنف‌های 5، 6 و 11 1795 خواننده از مؤسسه‌های تحصیلات عمومی شهر و ناحیه‌های جمهوری شرکت ورزیده طول 3 روز از فن‌های طبیعی ریاضی و جمعیتی گومانیتری بین هم رقابت می‌کنند.
من سال دوم است که در این آزمون از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک می نمایم. در سال اول اشتراک در این آزمون من تا دور جمهوری رفتم و در سال دوم باشد جای سوم را اشغال نمودم. دوری سوم المپیادا از 24 تا 26 январи соли равон идома ёфта, пас аз анҷоми он ғолибон муайян гардида ба даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фаннӣ роҳ меёбанд. иштироки хонандагон дар сабқатҳои зеҳнӣ баёнгари таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши илм буда, барои табодули дониш ва тарғиби илму фан заминаи мусоидро фароҳам меорад. یک ساکن آلمان زیاده از 110 روز است که در قعر بحر زندگی میکند. هدف این مرد